Maka ring laki ini kecepon kitab Ghamsul Basair tolang rosong elang situng sampean kak. Sekacir ben sekanan tak pada ike bayi rajin sampean je. Sekanan cepon kitab Ghamsul Basair rosong sampean 12 sekacir kali 11 mi elang ike bayi rajin sampean raka kak takut 4 seelang di kemudian. Jangan saya budi mantur elang kelihatan dia tu. Jangan sini mau elang cek macam metel lagi. Mak le karina rosok ngancur kapi ko. Wala si dia cemetel mari na mungkin. Punten jak ter beter buk. Tau sa ter beter tak gera mun potok mun mekasen ni kata osom bini dua. Thank you kak. Mun Benggalan buk. Benggalan pada tak osom. Bini dua ni tak osom. Si osom ni bini empat. Ya ni kan tene potongan ngak ni kalau pada ban sini gumik ni. Potongan Pak Kepa ni. Ini sini kumik ni maksudnya. Ini bebe apa ada ki. Ini kak nuguk situng macam lah. Orang tua kak pio bu ban nuguk dua ya kak. Keng bunten bu kula. Makin gelap pidato. Benggalan ni kebela. Ring bini ni kemun selakek terus tak abinya boleh kepang. Kebela tak kebela. Oh, terus kebela. Bini siapa sih cek nyari ngaro kak. Wala sampean nampa waan benoreng. Oh, bereng aki. Mun lagi na sampean tro tak abinya boleh bi gule boleh na cara na. Sampean deki boleh lagi kak. Mun tro abinya si bini tro tak kira deki boleh nabi. Puk. Oi. Ada bereng aki re. Mau penting re malam-malam deh. Hari malam-malam selaki le tak abini boleh re. Senik ke bu? Reng laki ni mun tro tak abini boleh senik ka. Reng laki ni kakak. Cek bungan dari kak. Binin siapa saya geledak ni? Cocok mun setia kak. Allahumma sholli ala Muhammad. Reng laki ni ke bu? Umpama nada eren ki, umpama masalah de eren, umpama masalah nasi umak. Reng laki ni, kamun eroma la de eri kenyang, luar tak kira ajajan. Leres kak. Mun eroma la ngakan bisa sampean yang kae. Mun parlo sorotok ngetok tibi. Wah kok. Mun la kenyang dicompok keluar tak kira ada eren bu. Make eroma kok gerang make ngan merong kikeng kenyang eroma luar angka kok sampai tak kira ada bener kan yang mau di luar eroma tak ngakan bu minta ngakan isa janji sopu sopu ya rakyat itu mau berdiri depor lah punya letek lah nah kenyang make lapar selaki itu keng mau di Roma lah lapar keluar napa boleh nemu kok bentuk makin nemu kok gerang gemet biarin. Jelas? Paham? Kulan di kanca kulan ni ka abini dua tek ngetek. Mari abini dua tek ngetek pahe pangki bini setua. Kapan ni pangki bini setua sekitar berapa bulan sini kata abid ku tak apa telak sing ngoden. Tanya gimana telak sing ngoden. Cek bini kula setua pacek pinter datat. Pinter dak rum. Kula kapan itu mau cak bini dua ku kiri. Pulang tak kiri kula ya bagi bekto ya berak telu hari temur telu hari kula. Kebetulan si bini berdua ni kering Mekasan. Kita kebala tu kok tempat kebulan sambian. Kering Mekasan si model. Terus bini kula setua ni ku tak apa cek dender lah. Kula kapan bagi nama kata kon sing udah tat. Cek sakingan nase ku tak apa hibri ngakan pan mangkat ta kula. Cek kula make tanda apa tulang ni kok. Ada pan dua kon sing udah kula lentek tadi kok. Makai cabai becak ya lah pakun buka ni kok. Oh kong benmang katakan segodo bahaya ribu. Tak anda bahaya tulangnya. Makanya dia lagi sendok lagi sambian. Maran tulang ke cetek aku. Aduh, canggih lagi yang bagus pidato reka. Jumper pakai kayak lagi bu. Ibu di bang ngocang. Ibrik pun gede reka. Apa bu? Pada saya aku minta lama lagi lah. Orang di nak dia itu lid bisa laki melkot tu saja. Itu lid boleh pak napang.
Pan lan napang je beda remak aku. Ngagila. Oh cang selake daripada napang tanggung abi ni berkai gue kok. Ni kai iya san napang. Coba amal laki dia lagi burung. Man selake lah anyak minyak ro dak emak kak. Kinterakan. Minyak minyak, ya keng minyak. Ke dalam kamar gelum. Arab pelek ke dalam kok. Mari tu lengan gelum kok. Nase bu. Ya, am kira bini boleh. Ngerti bu? Ya wis malah ngerti mau mulai. Ki kurang tung gini. Hah? Karena kayak lagi. Ibni nama amalan labi ni boleh ongku ni kan? Ongku. Tak kas tak sampai. Billahi. Apa cak macam? Gimana kayak mana? Ayo gimana mana? Jadi karena kayak lagi kok. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pon, mertelok, wah mari bah mulai dia. Ya siapa sih tak tahu jawab beri kak? Hanya aku tak ngibecem aku lebih sampai. Ya pidato dia saja, buk mundur jam lagi nunceng boleh aku lagi. Wah foto-foto kesama mungkin lagi. Pon, jadi umat Nabi Muhammad ini termasuk umat sepertama. Apa sepertama? Harailah. Apa jawab ada iya buk lesos yang ngebeda nih. Bapak beda online nama kisah jaga kerja dia. Jadi pandekku tanya ki, apa yang malam ah? Telok kau cang ni. Kau cang guntung telok cang malam. Bayi kan mari kita ngaki buk. Apa kau cang? Tahu mentero tak bini boleh rocer cedak kiro bagainya. Jawab aja saya kena marah. Mar jawab marah. Umat Nabi Muhammad ni keistimewaan na bedatel. Istimewa ya lam tun. Nomor 2 istimewa ya lum ko. Istimewa ya lam tunnya napa? Selama kanjeng Nabi ki odi tak kira ibrin musibah, tak pada bi kaum lamba. Tak ada saya beriin adab akati umat-umat Nabi lamba, Nabi ki odi adab pa ipotoron. Umat Nabi Muhammad aman. Sampai Nabi Muhammad saya tak kira beda adab dak kaula ajunan, tak kira beda musibah saya raja. Mun ki gelem minta sapo? Jelas. Keistimewaan nomor 2 itunya istimewa. Ilmu kubur istimewa. Napa istimewanya? Masuk ke ilmu kubur bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya. Make mate ngi batu sabanya keng mun iya holeh mun enyo ona kisapora mun e maca istighfar kumetu sani kata dek sakale. Amin kok teh. Allah. Cengeng. Sampai mun niku pengajian teh, mak kita nyambi tak aku lilek ke teh. Male temu jogi ode. Rengeber macam ya. Ing siapa juga kan laki juga. Pong lagi boleh kak. Rom lagi boleh kok. Tabung. Boleh lagi. Dak talin. Laki ni serbeki. Oh, ni kali 15,000 kak. Dari ya bah ni ku macan kafir. Ya, iya. Alhamdulillah ikon lema macam nah. Jero pekai berburu.
Iya keliru gitu, burja saking suruh pemburu peka nih. Ero peka ya bayocolnya. Pon, dan nak boleh bila tak ada macam lah. Masih ngapus dia nak boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah dia cukup dia perak ngebruk dia jaga deh. Ada. Ya. Kelon ni nak kelon ni tak ngebruk lagi. Teku anak buk teku lagi bebik manung je atas buk. Ya. Apa anak lagi berburu buk burung pangacin lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, saya nomor telok, saya terakhir umat Nabi Muhammad kak dinto istimewa ya akhirat. Napa keistimewa umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad ni kenang mahsar ghurril muhajjalin muana kak dinto pote tera mencorong min atharil wudu dari lampata wudu. Tapi apolong saja umat dari Nabi Adam sampai hari kiamat terliunan umat kanjing Nabi kak dinto nyafaati umat tak ada asojud ke Allah tak kasokan kanjing Nabi masuk surga mun tak tega umat yang bang lekur masuk surga ke ada mi pangki sekam masih umat kanjing Nabi muana tananga dari lampata wudu pah pote. Maka namun audu epakon lebih ibuk epakon pasampurna karena muana sampean di budian bekal pote. Orang ini kamu ahli audu kalaban sampurna akhirat pangki dah ada ce umat Nabi Muhammad etunya orang sebiasa audu nikah muana kak dinto bekal tera seeko jak tera ni ko beni pah aubo pah mencorong bedelampuna beni sehingga bes pah seneng bu orang mun ahli audu muana nikah bi Allah ibriin nur. Makanya sampean montroratina tak usah skincare. Tak kau pantan di pesel di skincare. Napa? Daimul wudu betal audu dah ya bu. Sampean pada imul hadas kejadi ngetok. Daimul wudu. Pandai imul wudu pahratin. Enten benih pahratin keng sing abes pah seneng mun ahli audu reka. Benih keng pah aube. Keng ia besar tak nubuk. Khulil yasin ku pati genteng asli nabu. Wah, kok meletacin ke pasar lenteng. Bada beling reng kesaki. Khulil yasin benih keng genteng. Keng pun tak ia bes tak nubukin kok. Ngako pak. Berarti mun ia bes nubuki dah ya. Makanya sampai mentroratin buk dua dia kelak ratin buk. Sepertama daimul wudu. Ini kalau ratin. Tak usah beda. Nomor dua nyari kanca secubaan. Betangki. Besampean make ratin mana belum pun secek ratin ya elang sampean. Sampean make coklat mun nyari seceleng genteng. Bon. Lah ketika kau leben ajunan selera napote maka kau leben ajunan yang kes ekiba keada bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi syafaati keada ekiba dak telaka yang mbak telaka bi Gusti Kanjeng Nabi sekamau mata Kanjeng Nabi kempang bagian seselera napote ekiba keada bi para malaikat apolong yang mbak bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi kak dimak telaka pah pada telaka na Gusti Kanjeng Nabi pasera saat telaka na Gusti Kanjeng Nabi sa umur tak kira arjeng boleh menter tepak kau ajunan. Maka ada banyak mau selawat maklai kau leban ajunan budian termasuk dari kelompok syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi sampai mau dengar senikah. Allahumma salli ala Muhammadin wa afiyatil wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Senikah sambil guring cuko nikah sambian cak sambil guring cuko antara sepena ate lakena orang sepekere iko
Bekto teromano pa sajen are sajen yang sarang ngakopa ambu sang pola gude aja kente selawat maklai kau deban ajunan etologi bi Gusti Kanjeng Nabi ketika debat ka mahsyar amin Allahumma pon telok nikah sebisa pendapat kau deban ajunan istimewa manter keistimewaan gak dintok ongku ialah ni kau ajunan kau leban ajunan masuk kelompok sepa selamat dari tunyak yalam kubur sampai ke kiamat termasuk kelompok-kelompok seetolong termasuk kelompok-kelompok sepa bercerah sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma sekak dintoh sebisa pendapat siapa sing ngucap orang ayo ka mantap empat tahu buka kita maklai pada teka hajat bu ki ngoncong boleh apa tu token semalam iya biar ni bebe nyoku tak lesu di atas dina dia tak percaya jengut tirali sekali neng atas sambian atas dina bu korang berlebih nanya unsoporah menabi bada mana patutup gula biasanya compok tukang muka ngedolok teman itu pengajian buk tukang bukang ben Fatihah itu tuh oke toh alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlika wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى حضرة الروحة المرحومة ميسعة بنت سفندي وأصولهما وفرعهما وأهل سلسلتهما وإلى جميع من انتسب إليهما عند القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد سيد المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin nyuun saporah kak takut beda kekeliruan kak ki para kiai para guru tak langkung kacang kolangan buk saporah ki buki mentir tabang ki boleh kesempatan selain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.